Tabanan nang ngkup double itu nganang tau bertekau benak ngudang jajater ke rumah sakit nyamuli negara ngetok pintu pakai anak balik tok Om Swastiastu jero dalang gitu nyamuli negara au menanang Om Swastiastu tadi ngeregak main bos. Nah kan tiang jero dalang tiang puniki saking negara tiang sampun iko boleh ke jero dalang di Belayu jero dalang nikah kuliah di rumah sakit niko tiang mawin mriki tiang nak ngelah sesangi niko jadi nur wayang jemblong bang jero dalang mriki nyen ke jagat tiang wayang ringit mangke nanang sorry Pak tiang mengpus tiang idang kan wayang len Pak menengahnya modal aduh jero dalang diolas pecik pada sana diolas jero dalang ampun mau bos gitu yang sing jero dalang sing mau mayah sesangin tiang kopi udangan yang jeng mereka kudo jemakin bajak deh gitu lah ngomongin bajak menanau bis tinggal ngerenyit dan bangun usap kena awak main bos ini sering Pak yang kentang dia channel solusi Pak pang sama-sama jalan ya dan kesangin Pak pangobaya gelang dia masih pangobaya dianjeng wayang makin ke negara Paknya mengimpos Riki gak kejanggu ya dia mau cucun jaler mencuat cara gigidang temprat ngedecik pintu rumah sakit Tabanan pantengnya dabluak artinya kesugihan arte berana tak ubahnya bagi bayangan kita yang ngeraga ngepung bayangan raga selalu bayangan pun akan lari dari kita. Tapi sebaliknya kalau kita lari dari bayangan kita, bayangan pun akan selalu mengejar kita. Catatannya, kengken caranya pangnya lawati ngepung raga. Anggani raga memancing di pasir kan, pangnya be ngalih sangket, kujang sangkat kujang jen numpan, pangnya pipis ngalih raga kujang awak, kujang jen keterampilan jen kebisaan. Yang subuh cai ngelah keterampilan, yang subuh cai ngelah kebisaan, sing kewah cai itu. Oh gitu nang, gitu tuh nih penting jangan. Makanan nang orin cai dan nuna ciceni, bang nanang melajah. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melajah. Kejar ilmu sebanyak-banyaknya, kejar pengetahuan setinggi-tingginya. Pangado angon bekal untuk mengarungi bahtera itu rumah tangga ke depan. Oh gitu? Rumah tangga tidak hanya cukup karena cinta saja, tetapi juga perlu dengan materi. Materi itu harus dapat dengan alat pangnya harmonis keluarga ke depan hidup bersama anak dan cucu kita nanti. Oh gitu nah. Hujan bunga belum di langit. Dewa ratu misi sinar kuning nanangnya nyeri don lantakan lantakan. Nawak di tiang nawak mangde sampunan di tiang iwang matur yang mangde sampun di tiang iwang nebak yang jeni iwang antuk di tiang sugere mangde sampun di tiang tulah pemidi
Ratu panditaning swarga sugera dangyang nerada nedunin. Wah, kena jaban pancening bapa njang sing kena. Mawinan kenten neme saking swarga kenten nedunin mriki kekuru bayau enten api. Agum pancening bapa wit kaduda antuk dangyang nilekantha ida sangyang nilekantha padewaning dewa diswangan abdi ketemu lawan sira nanak Dewi Dimi ring ni nanak sira Dewi Dimi tuh newawu ring ditiang mabawasan ring okane ring bali perseban sapunika ampun njenengan dumun mereka udaya tiang nak wenten takenen kena sir kite dados yang metakon tadi cangceng tadi no di jalanan dados tadi bapak nak perano nasional bapak puniki ajeng tiang kan sampun tuwa tiang ali-aline ampun kewah kenten pangwenten kan masih pemasukan kidek-kidek ini keblen makau napi tiang ampun yo manu mas buku mantra ring toko kenten ampun masih apal kidek-kidek kenten mana dia akan jadi medikso dadi serimpu waduh dados yang dadi serimpu tadi jangceng tadi yang ngidangkang buku banyar ini dadi serimpu wah buku banyar dadi serimpu wonten nyena ya yang nutu nuyo sewano lantas ajak mau kejang pe mungkin kleneng ngeriki makajaan melet godengan dan kentan dan mana tiang sedurung yang diangkat medikso dados serimpu engkau mau tiang melat naken ring kena ring sing yang sampun medikso medui jati kenten dados linge dados pandita dados kantun kenten itu maksudnya kenten anu nika napi bahasane nika anu nika nah kenten diangkat dumun anu nika kenten diangkat dumun anu nika dan kenten nika anu nah sareng pandita istri kenten diangkat anu kenten masuk nika mana dia kenten anu nika nah anu nak proyek kenten diangkat wah cek kenop takonan kone dadi metakon kene to pancening iya nano pandita ngelarang nyukle Brahmacari dan menang kami lawan wong pawistri yan wenten sang meragur sulingge ngelarang nyukle Brahmacari dan dados merabian dan dados awor nak pasantiang senggamo semare sareng nak luh dan kenten yuk kewalo yan nano pandita ngelarang sewalo Brahmacari Kresna Brahmacari wenang ning margyang sewalo Brahmacari Kresna Brahmacari tadi kewalo sing tadi nglamuk maksudnya angon masih panco siksa dinone jen tadi dinone jen sing tadi dinone jen sing tadi metemu ngajak rabi rerayanan bumi do pesan keleden tuh galungan sing tadi kuningan sing tadi nyepi sing Siwalatri sing Saraswati sing Budo klion sinto sing tadi tuh pagar wesi tuh sing tadi tuh sananang gino nih mesti klion kleden redite klion sing tadi somo klion sing tadi anggaro klion sing Budo klion sing Raspati klion sing Sukro klion sing Canis caro klion nyangat sing tadi kumpak tuh Purnamo kleden tilam sing tadi penglong sing ngiten masih sing ya klion sing tadi nah liun sing tadi kan tadi nih berarti tiang ampun medikso dados serimputan iseng tiang ngeredek sareng pandita istri si malin klener tiang malu dong mantos seman duaso tadi sing ngaliwat kita antiaruh nak mulo keto panjening swadarmo tingkah kira-kira dadi sulingge apa madan sulingge ini kau sungaraning luweh lingge ngaraning genah kira-kira jangan digenahane luweh tekak mempersantu karo sengos sesano manut lingge manut sesano dadi udah sing dadi mediksa kewalu yang setone kira-kira kal mampu nyalaning sesananing sulingge yang tadi bendonen pangdo tegak itu bakal angon pepalianan kenten
ingatan suud lantas irago metemu sareng Rabi bisa nyane nggih semangan tonden nak ide Sang Hyang Surya nggih patut asuci laksana itu adius mesiram akramas mamu puh tonden nak Surya mesiram mesi mamu yang suud kitu natap lantas Banten prasito luwih mesi natap Banten kitu probian banyak mau bersih yang kene suat gitu tunggu lantas prasitan itu dicapo di lurung diwang tunggu Banten au setawa ke raya aja udah tawa asal ada prasitan dia kawan mau yang dicapo pamro ya ngalincin di sana aduh ogah tuh nampak awak ada yang tuh males iki aduh. Mungkin kan ITS sampun maju ilmu pengetahuan teknologi sampun canggih enten. Sami akehan masyarakat duwe mungkin nuntut panggelis, pang praktis, pang cepet kalau pragat enten. Nah yang nur nak lingsir di kriyo enten pang cepet nggitik. Dan dados cukup lewat HP gitu. Nelpon kan, mungkin nak jalan macet, pokoknya pangengalen dek tuh. Nelpon kan nak lingsir aduh yang tak nelpon kan nak lingsir tadi tuh kalau sing tadi penumur Prano yang telepon yang nelpon kan tadi Om Swastiastu Ratu Prano kira teleponan diangkat jadi tangkil ke Griyo Ratu Prano jam 2 enten di Griyo jam 3 gitu bapu jam 3 panceni harus tangkil ke Griyo abang awak pengolaman tuh gigi kena boy kan waduh pemasuk dek oh artinya tiang dados nelpon nak lingsir tadi terus bertelepon bapak pengado ajak curhat di udara gitu nak lingsir dados nelpon tiang yang Prano sing tadi penelpon pancening tiang sing tadi itu pulsa bapak noro tadi PM pangkat Prano nih PM apa? Pahit makilit lah kau tadi nelpon itu sing dong males iki atuh. Yang sampun meriksa dados rimpu, duko besi, pegawan dan Prano. Dados kantun negakan motor atuh. Negaan motor? Jang sing tadi di Karangasem bapak ngumpul menjalan di kanggang Karangasem. Mis informasi nih kok kentan. Nyopir dados Prano nyopir Prano nyopir men pancening yang negak sampein Prano pelurung men pancening ngantung do bapo tadi dongos tadi supir pancening bos gitu semuanya punya iya nalek di Plutuk Darmo kepandita de pancening dong sing ada munguh Prano tadi nyopir sing ada nyopir dados sampun niku. Wire tugas nak ngae Plutuk Darmo kepanditanan sing ada motor das to. Nah wire jani liu suwada motor, logika, etika angon maksudnya. Iyan Prano nganti jani nyopir, nak Prano nu pawaan manusia misi insaf, misi ingat, misi benak, misi pelik. Prano lantas nyopir benang di Gajah Mada. Motor rame jalan macet, bleh ben Prano lampu barak bakat terobos. Dong sing tilang Prano kan polisi nih menjenang lantas Ratu Prano ngadil ke kantor polisi nah bikin bapak abdi ketemu lawan si anak di begini inggih ngelaris Ratu Ampuro di tiang nadalan pemargi di Ratu bikin yang sinuku dari mana kena semah ikat tunarya di kilama keritan keneng sot upet rawa ijang sirem betar aku nanak sangai juga galagan terdiak dimi atangian pokalagan tu mapan bapu was asung kertawarungan sadera betar pasang tabek
kadiang-yanging sinuhun Surai katunan tetanya jang Sira Betara lan kadiang kenapa Sira Betara temedon saking kayangan sakebina kanangusno luir kadi surya ketawa lawan kadang megerem-rem biar nase-nase luir kadi mujug muda tanpa banyu menawi anu moko sing kangan wardai henak wis tara kelamak sing ketunan mawer tok nawak aratu nawak titiang ojah daging atur betarin titiang Ratu Betara ledang Betara netunin jagat di tiang riki ring Kurubaya mah ke Cina gumen di tiang pacang gemuk pacang landok mawinan Betara tedun saking kayangan tedune meriki rares bino kayeng laki sios kadine sampun-sampun tato danan Betara sat-sat tejani desang yang suya kaputi kapining guleme tulia kadi bungan tunjung tanpa banyu layu katonan uditiang menawi wenten kesungsutan ring sejeroning pikayun indayang dados baos Betara dados sang baos mangdana di tiang sekuning sapunika atur Betaring di tiang waduh nana sang ayu jeget diah dimi pekalagan tupo pojolan bapu nyatu kapining ragani dua bapu sing adolen wit kautus antuk hidup Betara siwa dewaning dewa di swarga wirek dewa mekejang di swarga jani sedang bingung sungsut pikai wirek ada raksasa sakti madan kala percono Setadong musak asik ikanang dewa melalapan ya bakal nagih ngelamar Dewi Nilutama detarinan jeket di swargan takih lamar tuh mawinan bapo kautus cenak bakal ngidek pianak i dewa nih i jeneng lare cabang tetuke kalajak bapo ke swargan pangsida je magot satu di kanang swarga kalau perjono tu jeneng tu jeneng jenging sangat jeget wapun tur kapin ngarakan ini ari wasamang kadet lengir sang yang dangyang narada si remah ke Dewi menangis nyelempok Betaring di tiang Betara luar kadis kesan kanang tajet mana kira si mah ke Dewi wosengar sir Betara makno nang amer sir nanak mulun ayo Betara uruh Betara lawan sir kang lare kali wimudon niado sida menjadi kanang ripu ayu Betara tuh Ratu Betara cara sinar kalilap di tiang tengkej Betara ngarsang pianak di tiange Betara uning pianak di tiang nak kantung cerik malah umur 5 tiban saling nyenipun kal ngamayang musuh menjalanipun tenjem ampuh dan jekrama sioseng limpun itu marsang boyo jadi tiang dan bakti ring-ringik Betara sapunika ampunan Betara nah tanano ingking ian dateng sira kakek kadiang apa kumat sios ring punika Ratu Betara somah di
titiang beli sang Bima Sena ipun nakten wenten Ben Prade rawuh ipun mriki ngakonen pianakipun iya menorang tiang iya mensampatan tiang ampunang modalo ampunang apa puaran si remah dewi mapan si loraris nanak sanungal pinakut jiwat manure betaro ampun penikan titi anak ngelah pianak ipun angon tiang pelegan manah titiang angon tiang leliat tiang legor iki diolas ampunang pancut ampunang juang liang tiang mau pianak kenipun ampunang betaro ampunang tiang nak ngelahipun keciki tiang sanarsang pancut sanurip tiang saen ken bertarung amel pianak tiang pangwenten yen terus sanurip tiang iki sampun waduh atangi kalagandut sang ayu degen ayu dia atangi pirengan nama biak dimbi dewa di swargan sing mungkin kal ngai pekewah ijan bakti manusia bakti dewa patut asih doi dewa semanang sayo wireh tenung sananing dewa di swargan pianak i dewa ne kone capang ketuke tenungnya kabeh ning para dewa ne bakal ngidang matiang ikalo perjono doi dewa bakal mekelen apa buen bakti ken widiken dewa ian ken pianak i dewa ne bapo Sang Hyang Narada bakal tanggung jawab bapo dari ansuransi ne doi dewa semadang sayu ian cukup makanu betaru amet kang nanak ian sampun betaru mewarak makan tuh aduh betaru ian kenten ya wawu ya betaru bani tanggung jawab ian ken pianak di tiang amel pianak tiang amel tiang ten je bakal mekepangan entuken betaru sampun bani tanggung jawab dewa bani tanggung jawab apa mun ben kebang wah ian makanu enak saya mungkin amet kang nanak betaru baris semacam wengkean yang lastaryo itu dia dimi kenyerahang putrane kal keswargan makut ni kalau projono ning awi pekewah oh itu lalan pandangan lalan kalau bertemu mata kanang wadurak satu bersama makuan kunang suar kalau harsa meminang dewi letak sama kan ya urwaning kunang satu bersari
Hilup Muang pulu dawa cerak heningong makaru pekalakan tu merangkiut wantani kanang wadwarak satsu prasamrabak siri tuan tu lumakoni kunang swarga tansah meminang dewi tamu yanten pawai ke pujaki kanang dewi makiat Suniat maga paramo seoro. Wop kan. Nini orang rat we sesam. Lila sudah prasiseng radaya. Jayangkan mahal swarga loko. Swarga kala loko. Eko cakreng sarira anguri pisanan yang bor buaswa tak sawitur wareniam cicing yak mudri sanyo celkotok kenjaya sangyot menajamelam liang demon kargito senang ating kaken memarakan dini madan di parang kelong benar ngirang hidau sukro ide sang Prabu kalau Paracono ide sakti teguh peranjang witan doang kebal sitang lihai mahir Sidi tepung Sidi tepung Sidi mani Sidi mani pokoknya ngot banyak ke dini di Paranggelung sing ada bani ringlinga kita sing ada bani sing wirek ide sakti bisa ngeli bisa ngeliat ikisan pokoknya ngun lok dini di Paranggelung asal subuh menit panjang yang mengejang bisa ngeli apa ngon kok jangan ada kok gitu kelan kakak cek teman
sini. Negaranya di sini. Gemalimpah kau Jinawi. Asing Jinanur, Sarwa Mupu. asing Jinuku, Sarwa Murah. murah sanang, Murah Pangan. murah mapan. Benar. Benar ya. Apa je jelang je hidup? Belah tu. Enggan, apa je hidup? Celaang. Ngaduk sataan genji. Lan, dab-dabang, Tangkel ring hidup. Macam dewek. Pirang dinalawas ko na ikang ladrihan sa samad luwir cerdaking tawang. Midar-midar panglayang ko ada juga nga mabalayar tan bantuk timbali sa labang. Ngon. Jak deman. Mawenan melam deman ni apa? Wira dini gumi gemu. Gumi lano. Gumi bibu. Oi, onyo seroh ni. Lan aku sing ten tuyuk yang aloh. Sing tengah jalan belok. Setiap hari buang kagone kebuh nyang lu. Mulai bertalu 10-10. So kita ngaleng nak lolo kayak aku selingkuh nanti adu dia besok belok. Makejang ya budo. Ujang budong. Yang budo ujang ya selingkuh. Pembendekan gitu yo ngurus nak selingkuh, kinguh nasi puruh. Bisa butuh. Zaman. Wira lolo diningut di Paranggelung. Nak mekejang demam kem film sinetron. Au. Asal selikawanan seni kalau sasnu sun makan nublus 56 TV. Mau balik film sinetron. Si manis jemat nancol susar nesot bayang tertukar. Oh. Di film sinetron tu apa nak? Kemewahan. Ulas di hotel, pakaian nyentrik, mobil mewah. Pokoknya serba wah. Citanya pokoknya film sinetron tu mesti nak mendekat dicari ke. Masih ada je kemewahan. Jauh kan nak lulung lemah. Oh, sudah nang di TV Plus. Oh, sing mengayal ya. Terus mengayal kemewahan. Ada yang lapis pes, ada angon ngutang zaman itu di sing lapis apa angon ni? Nyagar mau buru, ngajang Bandung, ngajang barang, ngajang petako, manpes melas tali, belen pembalut sing ngampu. Kan nih. Dangkrat amarah kan ya. Dek seledek aku bedek ngut ngut. Pangurah, ajak yang bareng melalui Pangurah. Semangat kakak semua wakuncar. Wakuncar waktu kunjung pacar. Ngale wel kakak. Wanita idam lain. Ini tuh Ileni. Bajunya baju jas. Kan jas Pakai jas. Pang keren, pang intelek. mobilnya Jas. mobil mau jas. Yes. Nutup pintu sedan mewah, suara len. Tanpa rese. Oh, sing itu motor ki buah gedablak gerah. Kejat sisi cicing di samping ningah tuh. Dalam mobil sedan Muter musik. siapa? Jazz. Oskin mengajak ngerti. Menjelap cewek itu panas cewek aja singa ke warung. Beli apa? Jus. So gitu aja ke penginapan ujang jos sarah.
Jes jujur si Duri jep jos. Good. Teko li paginaman na jaga ko ali restoran, ali masakan Asian food, Indonesian food, orang lepot itu nyodo. Masakan Padang gendo, Padang gajah, Padang apa je benar tu. Dia pati gripe di man cewek itu meja cara bocok mali ke mesin Semua itu ada aku ke sablon. Sablon? Punya jadi tu? Salon. Betul kan mengujung-ujung orang salon sablon. Ada bangun ke perma abis dari manis sona, manis susu krim papaya sabun bubur deh. Yang dah kena persumen bulan pitong dino jani kebuh. Cingidang mesuluh depan itu. Suat kita di nguyang itu depan panen kantongnya pes 500 tali. Apa beliang pulsa seksek. Bagaimana kau bin SMS Pak Ngurah kapan lagi kita keluar Pak Ngurah? Enggak nih. Gitu. Jangan terus terang lem setonen melem mau wilen ngajak ilele. Jangan buka kartu. Kartu apa? Nah, jangan malu seret tekan lele lah dek. Masa? Lo jangan singnya gitu. Mau singnya ada jangan bersihin habis pikir jangan. Saya jangan enggak dan lembaga jangan berpikir ini yang menjadinya buang mani pelolo nih. Ada itu orang cang seret kan ileli. Orang ileli di samping yang tuh poy. Mau baju yo ketat. Bong baju ni lene sanggup pengenahan ni nyonyolnya kayaknya. Malun kabin seliwar. Kabin seliwar kelot. Kecil jauh tahan sih. Tahan. Mau tahan cang ingatkan kurang cang etik cuma. Punya ni gitu. Dia ni leli kayak gaya baru. Kayak baru mungkin. Yang baju Nadine selalu kau. Baju Nadine lain baju ngemat gitu. Orang nak nonyong ngena, bangkiang nyoleng, pungsat gede ngena. Ojang baca serere kacang. Tahan sih. Tahan. Mauin tahan. Acang ingat ke tunang kurang cang etik cuma. Di samping tu cang nak bawa winten dari mangku. Mangku apa? Itu cang mau winten itu bawa di pelangkir badan celeng cicing. Pelangkiran badan geleng. Semua itu bener Nelly gaya baru kan? Jak macano pendek yo. Macano pendek. Jadi kan nak ngetren macano pendek. Kayak yang tantau ni batis dan laman gajah tu macano pendek. Kanan silat belum 16 tu. Angon mati kano pendek nak nuwutin zaman dan itu. Yang bas seret kan leli. Tahan. Abis pikir leli. Jak mecelano ta 2 senti kekeret entah orang kancing di malu tu buka. Negaan atas motor jet nenging kene petang neng. Cang benang di duren yo nyorot tu. Apa song jet ni bakal corot. Tahan sih. Ada sing tahan, sing ingat jangan kurang jangan itu cuma. Nah ingat sih song jet itu kan cicing. Orang di Gajah Mada yang lengkau ngepung jet itu, benih adeng yang barang adeng pang terus kan ngepung jet itu. Bukan itu yo lewat lampu stop betul jangan kontok anteng lampu stop. Jak mekejat barak lampu jang rem tak prang. Ngetamplang plek. Di trotoar yang mempantangkan bungut ya. Bungut leh 5 mes gitu. Orang leng yang kain-kain enggak itu. Ngelengan awak lah bungut kebes sing ijo lakon song jet itu kan cicing. Cang ingat kan bungut cak kebes, cang ingat kan song jet itu kan cicing. Nak ya mula mau dagang tuh bakat anu lem. Cang saing ngurin melam, waspada lem. Hidup melam na hidup berisiko. Berisiko kan? Sebab melam saya bergonda ganti pasangan melam berisiko kena virus HIV. Dari hasil survei setidaknya di Bali sudah banyak orang kena virus HIV dan beliau mati dok.
Oleh sebab itu pedalamnya malam. Makanya ngorin malam kontrolkan diri ke dokter selalu sebab malam hidup berisiko kontrolkan selalu ke dokter. Di samping ke MS. MS tuh Infeksi menular seksual kontrol tuh banyak hidup sehat. Iwak sing kegugu. Kisi ngomong gitu. Sudah cak juga gugu po. Kurang cak macam cak lah mencak. Malam tuh cang eran kan malam. Yang cang burgar tuh ngomong ke malam itu hanya permainan kulit dan bulu. Ada yang lain kan tuh kulit dan bulu tuh. Kurang malam cuma apa kurang kan kulit dan bulu sini tuh. Tapi kan rasanya beda ya kayak gitu. Ngomong macam rasa apa? Yang cuma kurang aku cuma merasa selekuto metamus kan. Ini luar. Rasa stroberi menjelang. WC paling banyak takkan mungkin lebih bagus daripada WC pribadi. WC paling banyak na orderan den Siam. Pisan tuh teh Siam pait makirin nadak nak kebelat di jalan kamu kau beli barang ngencah. Aduh ya siram sang itu pin itu pung. Tuh orang melam landas luang. Tak melam bawa batik. Udah di rumah aja ngapain itu bulan 4 lah yang sana yang di madep. Bisa ada kemajuan. Ini gitu nak. Bumi mau banding. Bumi mau banding. Lo saya aman kali-kali kalung. Banding yang kenyoy. Ian pidan cek deh. Mau bunga malu maru buah. Menjani Mau buah malu-malu mau bunga. Ini kenyataan. Ya ada pidan kan mau bunga malu maru buah. Si malu mau malu batu. Batu pemulau Batu mentik. Ente itu mencarang medon mentik bunga mentik buah. Bukan mau bunga malu maru buah. Batu apa mentik? Loh, batun salak, batun nangkau, batun ninyo, batun duren, onyo mentik. Menjadi mau mula batu, mentik hotel. Hotel apa? Hotel berbintang. Bintang 5, bintang 7, bintang keluar sampai ke bintang kecil di langit yang biru kan kan. Ada cara gendeng-gendeng ini bertumpuk bintang menit, tegak cening kenalin beden. Tunggu ya mau buah malu mau bunga. Loh, hotel itu mau buah fish. Turis sekau makacaan kan fish buah nih. Bisa Simpan di bank, mau bunga. saja. Bumi mau banding. Ian bidan hujan-hujan, ye aspal ulung ke got eh. Menjani Hujan-hujan ye got menek ke aspal. oh saja no. Orang mau banding. Ian bidan namwani ngangon jaler dan lu ngangon siot. Menjani Nemwani ngangon siot nih lu ngangon jaler. Yo ada namwani ngangon siot lu. Di lapang-lapang di batu kandik di Subroto makacak kan namwani ngangon siot tuh. Terus benjong ada aneh tuh. Bajang nenong. Bajangnya kalau batun salak neng londeng barang antik neng lenong ada di. Bajang nenong. Ian bidan. Namwani ngangon rumah lo. Menjani Nelok teko omah demoni. Surpei kono malu. Surpei. Udah lah cari kerana kuda di posisi kuda. Ramana cerewet apa sing. Oh, kalau masuk dalam kerja, lanjutkan. Mersing Mundur. Itu au. Ian bidan ngantian malu marong beleng. menjani Beleng kan kono malu marong ngantian. benar saja membantu. Pidan jang ngadep kacang tanah ngidang beli sepeda motor. Jadi ngadep kacang tanah ngidang sing beli sepeda motor. Ngadep apa? Tanah kacang marung ngidang. Itu beda kacang tanah sing bayu nasa murat lo kacangnya nih orang tanah kacang lah kapling-kapling aja nih gitu. Orang mau banding. Dia aja kajang tanah, kayang karmo palo mau banding. Kayang karmo palo banding. Yang bidan karmo palo, karmo perbuatan palo hasil, berbuat malu baru hasil. Menjadi Palo karmo hasil malu-malu berbuat. ada gitu. Loh, yang bidan begitu beli sepeda motor makanya pang tuyuh, pang mana hasil sepeda motor. Menjadi Sepeda motor ini maru jemah, maru makanya nyicil kan jadi. saja no. Penting. Orang mau banding
Hayang cima mading. Yang cang bageng. Nah bener muo bagus sih masa sungjit bagus loh. Oke, ini asli nengod. Ngon, kakau terus terang asal nulis jenang cipin kakau makito kedek, ben makito ngeling gitu. Nyel yang ngutukan kakau ngelak nyamoci. Yang si mulo sangkanu widi ewer. Tuh, aduh, cing ngerusak prestis kakau kan ci. Ci nyatuh kan wibawan kakau. Orang lasan boyo emple kan tidong dangap-dangap boyo kelinci boyo alu boyo aru dingin-dingin awak. Terus terangut do cipedenya jenang cini ngerusak silsilah leluhur. Leluhur aja rusak benci. Jenang ciped. Mau bikin aja jenang jinggot. Ya ngerusak silsilah leluhur ngot toleh di tembok. Foto ni meme toleh dengengan mata aja dengengan. Jak-jakan. Putar meme jelek putih kading matanya si pede bot masih kuning deh cara wayu ting ting cina wayu ting ting nemenin api-api itu di TV itu ku ambil duluan sudah 3 bulan di mana bapaknya tuh meme tunggut Duor meme dadong ki nyangat menjegat cekak cara cuk tarik perjina kinawang cuk tarik dengan ada api-api itu nih si anguk dah oh my god jangan dadong Duor dadong kumpen ki jangan cara meriam belina kena bungut si cara meriam belinung Duor kumpi buyut ki nyangat jangan cara ijo Trisnawati kena jenang ki cara jololok Duor buyut dan kelab Cinawang kelab jangan cero Agnes Monica penyanyi internasional itu Cinawang tuh Duor kelambiung Cinawang kelambiung Duor kelambiung tuh nyamor ini Cinawang kelambiung apa ragu gue kelambiung cipang Cinawang caro Yulia beres nyong kan lemen kepah mau jenawang yang cuman lewat ke negara gempa gue tor Duor kelambiongnya cangah cibem nyegakan cara waura kasih cekak Duor cangah wareng cekak jaga Cero aji omai Rama Terus tuh Cero LP suka sih Duor warna kerepak cipang cerastis Jepang miapi pangcinawang Duor kerepak bungkar Cinawang bungkar rezeki ini tuh bongkar bongkar jenang calon Lady Gaga pangcinawang yang super hot Duor bongkar kelewaran Batakah tuh kelewaran mau sakit pun orang gitu ya deh gagak cilekat dia cerotoke buntut jenang je
Orang jenang jing rusak sisi laluhur ngon kakak orang jingot kakak cuma nang lontar madan lontar atmo bersamsa waris sango kene kelewaran iseng baca kakak mau pupuh sinom marut letak kan kakak sana cirau sangot sabar munyen lontar dok kene munyen ada jelema mabong lantang oh maro monto gendengnya sange dia potongane brek bergedeg oh kan mak semuk bangsal dekak-dekakan angkeh nyane nguik oh ya pasti blog jiwas manu mati lek blog lek jiwas naban matembel celana si matembel bungut nganyo cara lindung mato mengkap jauh tengah mata anjir di dua hujan sing dampiasen po ulian ulap mata nai asal pun sinar tebang tembel cicim cangak dur punuk nulis kapal lewat basah nyantung delong ulian po misi cacingah bango jing apa basang nyantung bang ada nih bos nah jadi ngetren yang mau berayo pernah lele ci cacing anu boci cacing bida cacing tambang cacing kermian ngut ulian aku sayang genji pedalem kakak cingut jak ngalah wajib kagak enak wajib praslis dak sino ayah bendi puro balem nasi jang wajib pengal bako angon cikeno hidup nanti pengenap guming sabar. Enggak. Sabar lam. Jangan ngelama si lontaran mau prasamso cuma waris nekane kerepah. Isang masih bacot cang pangdo cang banten yang lontaran nuju saraswati sing bakat bacot kan pele cang lem maro bacot cang maro tetek jangan sana melem ora sengot tuh keken munguk aku ada lontar ji keken sabar ada jelema mabungut linggah buen tebal dasar senti ini dalam kan pulas ke sampingan dapur itu jangan nunjuk layangannya grok bisa ngalincang pengaris sembungut melem aneh dua orang gen tebal dasar senti itu ngidang aja melem ngabo bungut melem uyan leng dini tulis yang demuan melem terus ngado pipi tepok canjak bungut onyo setelah mau udah dipungut mata pelot toreng dingdang peliate nyujo langit mata melem puwe mata apa puwe terus selama nyeredat kangin se kau se oh tidak barang-barang selama paling bong bengkang misi ampli aduh tugas saudara di pura pusa paling tugas jadi kali ampli si mahal bila kado tampil lah ngasih ngagusok bagus bangkiang elantang batis si bawah madana bolang si bolang bontok lantang pejalane cara kuir melam nangang kuir makanya metaluk tuh ngadut jet tuh pasang nyantung deng ulian bak misi alo pisuk nyamon dino nyamon begini bak nih regat TPA nih tempat buang akhir nih kakak ngencat ingot aduh tuh
Nyan hidup dari ilmu. Sombong nih hidup bener. Bersibuk yang alih jelek raga jelek imbang aja depuk. Orang meleleh jelek aja depuk kau. Ora yang jelek raga ngelimpet yang benuding-nuding. Kan cocok ngadan dalam dengan lem-lem puyangan. Tuh. Yang jadi nipis raga 5 juta sing uyang-uyang kan ya. Orang pengen lain petang marah kau ke kawan dengut ya Allah seperti 5 juta kan si lengut. Keber ini nuduk. Mitra nggak kau leli terlambat ngut. Misi mitra terlambat lo ketoknya. Yang jadi boleh mangkuban sih bayang-bayang begini. Kalau tadi memang ini bentuan bentuk gitu terus. Udah kayak uang aja lo gitu-gitu. Udah modal lo gitu kan. Orang ada lu kan modal lo gitu di Banjar gua Banjar. Nya lantas tadi parek kan ini dengan ide sangkalo operasional. Ratu nih barang gelung. Nya gen wah paling ngalih kesaktian lah tongo setengah-tengah. Nyerayo ngalih tongo nganunya. Bakti ken widi bakti ken dewa pangba kesaktian. Di subuh ba kesaktian lantas. Kesaktian itu angon ngai pekewah. Jani dari di tamu tadi lawar. Angon lawar dari nadas. Tuh, udah model gitu kan. Di ragu melajah nanti di sebuah ragu melajah itu kebisaan angon gendong. Pang berguna kebisaan itu bagi hidup dan kehidupan itu yang paling utama tuh. Justru angon pakai wah lantas. Melem sombong dia orang tuh. Woi gayanya lihat di atas langit. Makanya ragu saya tuturkan orang tua ragu itu tuh sangat. Manajemen lah hidup seperti ombak danau, jangan seperti ombak laut. Ombak danau menede, duonde, deg-deg ekonomi keluarga stabil terus menerus. Melem len ombak laut, nyak siwat, menek muncul langit lah nyamau di Aceh hau deh. Betul, piung long. Neng kejot Banjar dan kejot mandi Banjar baneng, jak nada beli sedan 100. Bagaimana semangat ada kan nada kayak celana madap gitu. Antas jadi makan semua dan dari kesempatan dia orang tu. Widi permadon Widi bani kakek kumis sebuah kali dia orang tu. Bungang suara raksasa pang keras pang gede pang bergetar. Cingeng bilang ya. Ngeng, oh, oke, oke. Raksasa petoki. Kecil nengil. Mungkin badek ngeng. Oh, ngeng. Oke, ngerti.